Добро вечер, драги мои! Додека ја подготвуваат евровизиската сцена во Лисабон, ви благодарам што сте на 1 ТВ во уште една вечер со мене. За неполн час до Евросонгот морам да ви прочитам еден статус од Фејсбук. Ке те сакам, се дури не победиме на Евровизија. Ова е љубов што ќе си потрае и ќе си трае и ќе си трае. А бидејќи и Евровизијата со едната нога е во политиката или обратно, се едно, ми дојде на памет што би било кога политичарите би се надпреварувале во пеење. Пред неколку денови Владимир Владимирович Путин го започна својот 4ти мандат како председател на Русија. И овој, како и Мило, па и некои наши, не може да си најде друга работа. Не ме ни чуди, да го слушнеме представникот на Руската Федерација. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. Ама Кевин Костнер баш се забавља заедно со Голди Хоун. Ако дозвола да го гласаат и од дома, може и ќе фати некое место. Но, ако дозвола такво гласање, представникот на Народна република Кина уште не почнат да пее, веќе е победник. Простете се. Србија пред 10 години победи на Евросонг со песната на нашата гостинка од првата емисија Марија Шерифовиќ. Успехот веројатно никогаш нема да го повтори со овој представник. Да го чуеме. Добриот пласман е далеку и за нас. Ideme, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Нашиот представник и оној на Србија се заменски представници, бидејќи председателите не им пеат. Тишина тамо. Имавме и ние еден што пее, ама не го пуштивме на надпревар. За сите лаги големи, сите солзи солени, кога ти со ноги сама чекаше. Нема извини. Зашто да имаше, не ќе дојдевме до следниот надпреварувач, представникот на Соединетите Американски држави во исчекување на хакерските гласови. Слушнете ја неговата изведба. Havana will na na. Hey, half of my heart is in Havana will na na. He took me back to Atlanta na na na. All of my
heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, Havana. Woke up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't do it. I'll do them forever in a minute. Hey, that's on my mind. And I say he got my little in him. He got me feeling like, oh, I knew it when I met him. I loved him when I left him. Дојдовме и до представникот на Филипини. Човекот дома е познат како суров справувач со криминалците. Вечерва настапува со љубовната песна «Ти». Bawat sandali ay upang muli ay ang mahalin ay ikaw. Не ги земете телефоните. Не е потребно гласање. Обично промашуваме. А ве молам, не ги фаќате ниту далечинските, зашто за оваа вечер, вечер со Тијана, од Загреб ни пристигна прекрасната Нина Бадрич. И зашто на секое прашање музиката е одговор. Кај си иде, ја не морам да идам позади тебе, пошто сум тутуру. Јао види, молите Идеме njenu у sliku. Saša Palas. Ćao, pozdrav svima iz Skopja, dočekala nas je domaćica Dana Koja nije i normalna. večeri. Ko kaže Stinici? Па ја нисам нормално. Види, возим у супротно Skopje! правце. Како патувавте? Odlično. Дали ви беше убаво попат? Znaš ono, da. Yes. Yes! Да. А што се случува во Загреб? Ništa. Ништа. Ništa. Kako ma Zagreb ništa? ti je Zagreb ti je jedan divan grad, ali grad u kom se može lijepo odmoriti. Многу ми е смешно што ти зборам на македонски цело време. Ама Meni Марија, je to toliko ono Marija- logično od tebe da ja ne mogu ti to opisati. Ja ne želim te više čuti na drugom абе jeziku. што збориш? Па не е никаков проблем ја да ти се обраќам само на македонски. To baš dobro. Марија ќе умреше од смеење завчера, кога снимавме емисија. На една плажа се викаше Бужа. Da. И таа плажа уште постои, ама у тоа време беше као малска плажа, као плажа од Ага. крају. И не доаѓаа луѓе, не доаѓаа туристи, не доаѓаа странци. Значи само тие што живеева на језуити, исправи ме ако грешим. Само тие што живеат тука у тој area, доаѓаа на Бужа. И слушај се. Струја, што ти кажам? И се татко ми, прч, иде он да влезе у вода, таласи како да ти кажам. И тета не, sa jezuita, kaže njemu. Nemojte, gospar Veljko, nemojte, danas ulazi tu more, veliki vam je kurenat. A tatko mi vaka gleda i gleda dole. Šta? Ne razumijem. Veliki vam je kurenat, gospar Veljko, možete nastradat. Tatko mi u čudo. Tatko je Čale moj u čudu. Tatko se pokrio pa širom. Ne, bukvalno. Kaže, šta je bre ženo veliko? Ono kaže, struja, gospar Veljko, veliki kurena. A to! Pakav. Strašno. Razbiraš? Znaš se munac ko otvara hauba da si go popravi auto. Znaš što vika? Pa brate, ispoštuj me! I to zašto kiša ne pada u zemunu? Pa ne sme. Da, be. I za zemunci pa ti jedno čudovico. Bog da čudo.
Што вика наш народ, нека ни е нарно сменјаво. Да се довлечкаме до студио ко што треба. И да пееме. Мајко, Ima ajvara! има лајвара, ево ме sa Ninom возимо Pa се da како žen тел. sutra do turi ima 2 ajvara, bolan. Ке дојдам бе, мама, чуве ми една риба и салата од кромпир. Ja. Поздравља те, мајка. Pozdravi me majku Поздравljam moju! Nina tebe. Jer mama ipak zna najbolje! Башта коца, ја чекала, да завртим. Ај, здраво, мама. А? Što mama ste doma? Да, да, да. Utlapat nogama! И уште си џуска, мама. Суперишка. Дами и господа, добро вечер и уште едно топло добре дојде, пошто конечно дојдовме во студиото на 1 ТВ. Нина Бадрич е со нас вечерва. Добро вечер и добре дојде, другарице Još моја. bolje te našla, dobro večer. Molim umjetni aplauz. Умниот, ние умиетни аплаузи, имаме публика у Може студио, неки немој да врисак издаваш. спонтани. Немој да издаваш теа. Сега Da ќе barem neki вреска, spontani vrisak. после ќе има френетични овации пропратени со врескања. Ok, za Zato što- početak hvala ti što si me pozvala. Veliko mi je zadovoljstvo biti tvoja gošća i veliko mi je zadovoljstvo i čast zapravo, evo, prozboriti koju s tobom. Donijela sam ti nešto za sreću. Да. Ali meni za sreću. За среќа за сите нас. Čekaj, čula sam da moraš nešto ostaviti. Да, ова е од Zašto- неодамна го имаме и ова. Ова се може за рогови Викат, може и за рогови, А може за- како стане, што како и да е. Можеш окей, како неću сакаш да biti го sad prosto. помазиш, да го погалиш. Ова е инаку бикот на среќата и секој кој ќе дојде во оваа Zašto емисија... bik za sreću? Сега ќе ти кажам, ова е касица, бик касица. Dobro. И секој кој ќе дојде во оваа емисија ќе остави известна сума на пари и тие пари ќе се соберат и ќе се донираат на некое семејство на кое што им е потребна помош. Пошто ние Па мислим- ние како групација БМЈ груп и телевизија 1 ТВ сме познати по меѓу другото и по хуманоста. Bravo. Како што си ти позната по хуманост. Ovo je bilo formalno, čisto da stavim nešto jer ovog bika više ništa nestane, inače sam donijela puno više novaca. Па добро, па да. Ама тука у оф ние си се договоривме се што да правиме. Зошто тебе во Википедија, а тоа го правевме муабетот, само да ги поздравам гледачите, иначе ова е заборев да го домакинот заедно со мене, ова е Баџоле, Mogla Баџе. sam i ja svog psa od mame donijeti. Е, па е. Да. Ама Пас од добро, маме. некој друг пат. Ова е Баџа Дапчевиќ први. И он допатува со мене од Белград, минатата недела не можеше, имаше некои проблеми здравствени, ама еве сега е тука со мене, и он ќе биде домакин и во секоја емисија ќе биде со мене. Љуби га мајка. Е сега, зошто тебе, тоа го правевме муабетот и во кола, додека патувавме од аеродром Навака, зошто на Википедија си напишана како Николета Бадрич? А ти Nemam pojma, to si mi ti danas rekla na aerodromu kad sam sletila, prvi put čujem to. Zapravo nisam ni ušla na Wikipediju i sebe sama googlala. А знаеш да тој фазон дека на Википедија можеш да си напишеш што сакаш? Ne. Е, па можеш. E pa, halo, ja ću se onda zvati Žaklina je. Некој се поточи. Žaklina Badrić. Žaklina Tako je, Badrić. Nina. Može, može. Znači, zašto ne Nina od Žaklina? Otkud Nikoleta? Žaklina Badrić, rodena Da. во Загреб, пее од својата 9-та година. Дали е тоа можно? Peja svojata 9. godina. Da. Prva stvar, moje rođeno ime je Nina. Ja тоа го знам, Kratko, ама затоа сакам jednostavno, на гледачите nije кои што- umjetničko. U početku su me, ne znam, dok sam stvarala neko svoje ime, pitali su me mnogi, ok, Nina vam je umjetničko ime? Ne, rođeno ime, čak mi dala i starija sestra ime, jer je nju čuvala ko malu jedna ženska cura iz parka koja se zvala Nina. I to je zapravo bilo jednostavno, kratko i rijetko ime tada. И ти си од тогаш до ден денешен позната Nikakva исклучиво и само Nikoleta, као Нина nikakva Бадрич. Nikolina, nikakva Žaklina, baš Badrić Nina. И мајка ти, кога си била мала, не те викала Нина, дојди, него Нина Бадрич, дојди, Да. така ти останало. Да, Нина Бадрич. Да, Нина Бадрич. Инаку си позната по тоа што си била меѓу другото, меѓу огромна кариера, си била пропратен вокал на култните Парни Ваљак, па на Прљаво казалиште, а уствари тебе те откри и ти помогна во кариерата на самиот почеток Дино Дворник. Дали е тоа вистина?
Pa to je neka priča koja je sad već prešla u neku legendarnu priču, a zapravo je to bilo, ja to danas tumačim kako ništa u životu nije slučajno. Ništa ne znam. Negdje kreneš i zapravo je istina danas kad ljudi kao imaš life coach-a koji usmjerite svoje misli u pozitivno i što mislite to ste, ono ste, baš ste što mislite. Kakvi ti se mislite, takav ti je život. Tako je, kako su ti misli, takav ti je život. A zapravo ja sam od malena najsigurnija i najčišća neka moja misao je bila od malena, meni je bilo jasno kao dan da ću ja biti ovo što sam danas. Ne znam kako, vjerojatno tako i tebi i mnogim ljudima koji se bave glazbom, meni je bilo jasno što ću ja postati. I negdje sam po putu sretala neke ljude koje nije baš bilo uobičajeno sresti. Ja sam tada bila nepoznata Nina Badrić. Iz Zagreba koja je imala 18 godina, radila je u butiku, prodavala je odjeću. I u taj butik Pa da li je možno? Da, radila sam ja u banci, svašta. Ja i na pazar prodavav kruški jedno vreme. Ti si i kruške Da, i kruški prodav i rabote vo kultniot forum ovdje u Skopju. Više jedan prekrasan butik. Prodavav farmerki. I Zdravko Čolić isključivo i samo kaj mene farmerki kupuješ. Nego stvarno. A Dino Dvornik isključivo i samo kod mene kupovao majice. Pa ete, gledaš, uspjela si u životu isto koji ja. Potpuno sam uspjela u životu. Sad ne znam da li ti rekao, mislim da kad ti go spomnav to ako ga zapatuva. Samo da ti dovrši priču za Dino Dvornika. Da, pa bi sakala. On je došao, ne tada bio stvarno najveća zvijezda u toj bivšoj Jugi. On je sad, tad se pojavio se zašto praviš slona od mene i znaš, ja sam isto bila njegov fan i odrastala uz njegove pjesme, veliki fan i kao Dino Dvornik, Šta radi? A kako se sluči ta sredba? Pa tražio je neku majicu za ženu. Znači on je išao negdje kupiti to je bio jedan od najboljih butika u gradu Zagrebu, di sam ja rabotala, i tražio je neku haljinu majicu i ja sam nešto pjevušila i on je meni rekao ako sad to mogu ponoviti uživo, da će on mene odvesti u sva studija tonska po Zagrebu. Ja rekao, ma možeš si misliti, lud je, lud frajer, baš će se on sjetiti mene. Na kraju stvarno je čovjek došao po mene sutradan u 9 ujutro. To nikad neću zaboraviti, vozio je onaj Peugeot 206, tako je. Pazi, najveća zvijezda, tada je bio Jugi, Peugeot 206. I vo Skopje do Aješe su isto to Peugeot. Eto ga. I svireševo koko toga. Ne, stvarno. I vodio me od, ne znam, tada Croatia Recordsa, Suzi, Orfea, svih diskograskih kuća. Rekao je, mogu ja raditi s ovom malom, ja bi njoj pisao pjesme, bio producent. Ja sam tada naravno bila anonimus, niko i ništa i onda naravno niko nije htio uložiti novce. Ali ta njegova gesta prema meni je za mene bila nezaboravna. Pogotovo kada si nikakvo ime u nekoj glazbi nisi još ni počela zapravo prema nečemu, da ti jedan Dino Dvornik, pa barem je pokucao na sva vrata i rekao, pa dajte radite s njom. I to se sluči koja godina točno? Početak na 90. 90, da, tako nešto. Da, davno. Koga ti se sluči takvi kao ti? Što? Znaš excuse me? Koga ti se sluči? Pa koga se sluči ta pesma? Kad se desi? Aha, kad se desi, pa evo vidiš. Ja pokušavam, ali pametna. Simultani prevod, ne nikakav problem. Kad se desila? Pa to je isto pjesma stara, vrijeme se broji već 2000, koja je to, druga, treća, ne znam. Vtora ili treta, tako? Tako, nešto Pošto ta pesma v sušnost te vivna. Da. Te vivna, me razbra se ova vivna? Da, vinula. Bravo, bebi, viš kako učiš makedonski. Znači, ta pesma te vivna v sušnost vo orbitata. Ta pjesma se baš dogodila, mislim, ja sam autor te pjesme i glazbe i stihova, čak i produkcije. Istina, ja to nego znajem. Da. I sada vrijede ta neka autorska prava, možda bi danas bila... Ciklioner. Možda bi ti i puno više love u bika stavila. Ciklioner. Jer čak sam i moja ideja je bila i taj Haris Džinović da mu uzmemo dio te pjesme S tobom bi se opet napio i taj dečko koji je hip-hoper, jedan od najpoznatijih, Baby Dux, Bolesne braće, koji je danas jedan od najboljih producenata s kojima sam radila. I sve se pogodilo i ta pjesma kako je krenula, razvalila je sve. Zaista preko noći je postala ultimativni, kada kažeš, mega hit. Definitivno, mega giga, sega, mega drive hit. Gdje su me tad prvi put počeli zvati
ljudi iz Beograda, iz Skopja, čak me zvao ovo Strumica, jedan tip. A što zboriš me? Da, zamisli. Kaže da dođem da ja da pjevam, ja kaže može, evo me Strumica i ošla ja i u štip. A da li сега ке сакаш да ми отпееш таа песна? За мене и за сите гледачи на Вечер само со за Тијана. тебе и друштво у куту. Ма те сакам, повели. Многу си убава, не ти реков, сега ќе ти кажа. Убава си, Ето убава. ga. Повелете. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Yeehaw! Ja poznam takve kao ti, šarmere neodoljive, a takvi sebe vole najviše. Uvijek uglađeni fin, a stvarno pravi mamin sin, jer mama ipak zna najbolje. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim mu tlo pod nogama i nimalo neću žaliti, ako ćeš zbog mene plakati. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tre da se ne okrenem. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tre da se ne okrenem. Ma nego kako? Čujem u Beogradu. A bum, 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 bum. Meni je majka pričala, čuvaj se Nina mangupa, jer takvi znaju lagat najbolje. Taj nema srce čovjeka koji te voli do vijeka, tebe voli, al za drugom umire. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim mu tlo pod nogama i nimalo neću žaliti, ako ćeš zbog mene plakati. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tre da se ne okrenem. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tre da se ne okrenem.
puno hvala! Sve ovaka, sve ovaka. Ovaka, ti teknuje ovaka. Da, sve ovako ovaka, pozdravljam se, sve ti ovaka, isto? Sve ovaka, da. Uvijek ovako, Isto, uvijek, sve da. samo ovaka. To sam rekla da je, čula sam da je to put do uspjeha. Samo ovaka da Samo- maftaš. samo ovaka. Isključivo i samo ovaka. Ali iz globa. Da, sve ovaka, sve ovaka. Imaš odličan feedback, inače Imam odličan momcite... band. Ko su momci? Feedback se vikat, momcite. A feedback? Pa da, imaš odličan feedback od feedback Što benda. ono, fade out? Fade Imate out, band, imaš i fade out. fade in, imaš i fade out, imaš все. Инаку, ја ги симнаа сите твои песни, кои што иначе ги свират на своите наступи, ама сега од друг тоналитет, од твој тоналитет ги симињаа. Da. Ги симна или ги симна оригинал и затоа моравте да свирите уште еден рефрен на крај. А ти се збуни... Pa zato, znaš zašto? Zato što ti znaš i sama da kada snimiš pjesmu, onda na nastupima, Пееш koncertima само uživo... строфа, рефрен. Pa ne. Ne znam ja kako je to kod tebe, ali... Кај мене не. Ја све пеам од почеток до крај. Od početka do kraja, ali mi smo promijenili toliko aranžmana. Да, да, да. Moj bend i ja, oni su sa mnom već dugi niz godina i onda nama postane ono dosadno i onda mi sebi osvježimo aranžman i uvijek to nekako drugačije zvuči i sad zapravo nisam 100 godina pjevala ovu pjesmu U normalno kako aranžman, ide. da. Jer mi U uvijek Origigi. nešto, da, nama na nastupima uživo pjesma traje do 5 minuta. Да? Pa svako solo, Pa dobro, pa to секој je си igranje, свири to соло, je да. zezanje. А видиш, da. ти си една од ретките која што остана доследна на својот сензибилитет првенствено, на својот вкус за музика. Во ниеден момент не направи компромис. Во ниеден момент не се додвори на публиката. Kako te ozbiljno mogu zaživjeti sa ovim psom? Ама види го како легнал, жив ти све. Дали го гледаш? Да, Спие почнем на се само маса, види со глава, главата ја на не маса, се да. Не се гледа. Еве го, го патија. Баџоле спие Ono на je маса. toliko, znaš ono, toliko se zanimljivo da je pas zaspao. Па те по не. Шалим се. Имаш убава енергија и тоа него го смирува. Odlično. Апсолутно. Тоа сакам да те прашам, односно да констатирам дека си една од ретките која што во ниеден момент не кокетирала под наводници со публиката. Значи си останала доследна на својот сенс, на својата музика. И тоа веројатно публиката го осеќа, го гледа и го чувствува. Ja vjerujem da je to tako. Ja vjerujem da se u jednom trenutku upornost i neka dosljednost kroz Isplati. godine isplatila. I Znači, negdje su oni povezali ono, aha, to je ta osoba, to je ta Nina, to je ta pjevačica. Nije bitno samo za ovaj posao znati pjevati. Naravno, to je preduvjet. To je ono, talent je za glazbu Božji dar i ništa drugo. Ono, nije to ništa nešto posobito naše važno. Razvili smo ga kroz neki rad i trud, ali ja mislim da te ljudi vežu kroz ovaj posao i kao da se vežu za tebe zapravo i identificiraju na neki način, na svaki način kao za osobu, kao za čovjeka. Како за лик. Tako Kako je. za I negdje energija. sam ja pogodila, u jednom trenutku su se desile te neke pjesme koje su zapravo ljudima bile, ta pjesma je jednako ona. I tu se desila ta identifikacija definitivno. I ja sam odavno odlučila, još od početka 90-ih, još kad sam bila klinka, da ću ići svojim putem i ničim. Апсолутно, дека ќе си го тераш само тоа што Samo тебе po ти... svom putu i И ničim дека нема drugim. правиш компромис. Ne. Ама I tu сме сведоци и ти и јас, пошто сум јас во истата каша. Rodi bar imaš psa. Имаш и ти, ама во Загреб. Сведоци сме дека нашата драга колешка и пријателка Марија беше пред недела дена овде на Истава фотелја. Marija je sjajna. Да, и ja Марија jako го кажа, poštujem, Марија кажа една многу интересна дефиниција моментално за музиката во регионов, дека ни е како канта за ѓубре. Дека музиката во регионот, Dobro, која to je Marija. To je Marija. njezin reči. Da, ona bi to tako Тоа rekla. на неа и стои. Ali ja bi zapravo rekla ono, negdje što i stoji da su kriteriji potpuno izokrenuti. Jer ti danas možeš, potpuno su poremećeni. Jer ti danas možeš uspjeti istog trena kao osoba, kao faca. Ti možeš postati slavna odmah. Да, за 5 минути. Za 5 minuta, dakle u nekom reality showu, jednu pjesmu, negdje nešto, nekakve ono... Pojma nemam, ljudi se služe svakakvim trikovima da bi postali slavni. Svi žele biti slavni. A što kad postanu slavni? Što čovjek nudi? Па ќе трајат како јогурт.
Tri Upravo dena. tako je. Tol- Znači, slava je prva stvar, mnogima odvalila glavu. Govorim o nekoj svjetskoj razini, ne samo kod nas. Kad kažem odvalila glavu, mnogi ljudi su požalili što su ikad postali dio nekih slavnih celebrity osoba. Ti trebaš ispred tebe, ispred te slave treba trčati talent. Kakav god talent da imaš, Apsolutno, mora da budeš talentiran. onda je to jedna velika šansa da možda traješ, a danas je zapravo poanta postati popularan, slavan, a poslije ćeš После tek, ќе ne видиме znam, што ќе правиме. Ја битно да си ги своите 5 минути да, да се не појавам знам, на телевизија. Се што ќе да. правам после тоа? šta će Nobody poslije knows. biti, niko nobody Da, knows, nobody tako je. knows. Niko ne zna i ako se nešto desi, desi. A Ja danas da počnem karijeru ne znam da li bi i imala kako bi. sila, da. Kako bi, ne znam gdje bi, šta. Da. Кај би била, не би знаела, не знам де бием. Апропо, ги спомна реалните шоуа. Дали некогаш ти понудиле да се појавиш во некој? Jesu, nudili su mi da uđem u svaki reality show, osim u jedini koji bi se možda dvomila. Survivor. Nevjerojatno, 100%. pa da. Survivor, pa da. To je, Nevjerojatno to je kako su najdobro fulali. to realno Kako show. su fulali sve pozive su u mom slučaju promašili, a možda bi se stvarno odlučilo ući u Survivor. Da vidim sama sebi, da vidim koliko da li mogu. možeš, do evo, kaj možeš da to mi je odiš. neki jedini reality koji mi je nekakav normalan. Onda volim gledati reality gdje se kuha. Da. To mi je onako. Gordon Ramsay ili Jamie Oliver? Ima čak u Hrvatskoj neki reality 3, 2, 1 kuhaj. Znam, to sam gledala, sam fatila. Pa ljudi od ničega, znaš ne znam Da. ništa i onda na kraju stvarno dođu do kraja emisije do nekog općeg znanja u kulinarstvu. Ali ovo ostalo je sprdnja po meni. Ne znam kako bi to drugačije nazvala. To su vrlo opasne stvari. Како не, како не. Таму ја тие реални шоуа ги гледам како се да се случува на оделјење С во некоја од душевните болници, само ставиле 3-4 камери и ги снимаат што прават. Мене тоа, ја тоа не живи мајка, ја тоа така го гледам. Сега не знам, можда грешам. Znaš, pa možda Mislim дека не грешам, možda никош не vrijeđaš ljude sa odjeljenja C. Може и тоа може да и е. тоа. Не Jer исклучам. ko ima potrebu o sebi iznositi prljavo rublje, prljavi veš, raditi nenormalne stvari pred kamerama? Да. Али тоа To mi je upitno dosta, најневеројатно од се што е тоа толку гледано. Тоа е. Pa mi тоа е ljudi vjerojatno volimo поразувачки, grebat po tuđim... Поражувачки. Da, porazno. Поразно. Za sve one koji mucaju na Да. Ти си играла и во неколку епизодни улоги, например во Луцбуње нормалан, Da. па и за оние кои што не ја следат хрватската сцена и во Битанги и принцезе. Gostovala, da. Да, и па во и хрватскиот филм Fuck Off I Love You. Gostovala. А зошто не се случило, тоа ми е мене многу интересно, како не се случило, ти си родена глумица? Ti si rodena glumica. Ама не Ma стварно. nema, stvarno ti si rodena glumica. Ама тоа то Ništa, знаеме ti више и si птичките на гранка знаеле. Ma ti si, ma hvala tebi, Хвала тебе, макла, ја тебе војводо, ти мене серда. Ама не на вистина, како е можно да ниеднаш не си играла, добро си играла во мали улоги, си гостувала по разноразни ситкоми. Pa odbila sam ja dosta toga isto. Više sam ja toga u svojoj karijeri odbila nego prihvatila. Da, nećeš vjerovati, ali to su neke stvari koje su poslije postali veliki projekti. Nije mi žao bez obzira na sve. Odbila sam 2 glavne uloge u mjuziklima velikim koji su se postavljali tada u Hrvatskoj, u teatru, tako je. Jer naprosto bila sam iskrena i realna da se neću moći pripremiti za ulogu jer sam u tom trenutku bila stvarno vezana za 1001 stvar u svojoj karijeri. I ne bi bila dobra, sigurno ne bi bila spremna. Не, ја воопшто, во ниеден момент нема да се сложам со тебе. Evo, to je rekla i redateljica i ona se naljutila na mene i rekla je izađi van. Зошто ти имаш толку енергија. Pa možda je to problem što previše energije. Ама многу енергија, ти тоа така би го Ne, a направила. to što ti imaš energije. Čuj ti, Ana moja, to je... Абе, ајде сега ќе се палиме, Ај, ти на молим мене, те. ја на тебе. Ја имам едно изненадување за тебе. Немој. Не, ба не е Znaš, ништо ono, страшно, dosta mi па ти нема iznenađenja u Здравко životu. Чолич нема да Brate, дое одма ти кажа. nema? Не, A onda da ve... Не. Onda je razočaranje, znaš? Имам едно видео изненадување за тебе. Пошто ти како мала
си имала желба да бидеш како неа. Дали може режија тоа да го видиме? Ако ќе сакате? Sve je tako nježno lijepo, blagi dani, bistre zore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam kolodvore. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Na kraj mene bile stoje, suho zlato da mi broje. Duša ne bi drugu htjela, jer tebe je zavoljela. Duša ne bi drugu htjela, jer tebe je zavoljela. Pitaju oko moje, ko sam ljubim, ruke tvoje. Pitaju, mila gde si, ja im kažem, srećna jesi. Pitaju oko moje, ko sam ljubim, ruke tvoje. Pitaju, mila gde si, ja im kažem, srećna jesi. Ti si htio više, a meni se činilo da sam ti sve bliže. Jutro je, kad se nema bolje da se nisam ni probudila. Nema mesta na jastuku koji nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja. Zvao si me mala liki, a ja tebe samo Miki. Brojali smo poljubce u minutu 100 Miki, to Miki, joj, 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 još malo mili moj. Aj, 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 skoro će sreći kraj. Joj, 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 još malo mili moj. Nema, to je to, legendarna legendarna Bilja Ristić. Da. I ti kako mala si sakala da bideš kao Bilja Ristić. Pa ja sam nju gledala, evo te emisije koje su se stalno emitirale, gdje ona bila uvijek u nekim najvećim show programima, Nova godina, znaš ono, 7 mladih. kad je glava od odojka na stolu, su jabuka. Onda je Biljana Ristić bila početak i kraj tog programa svakog. Apsolutno. I onda bi uvijek mislila, bože, kakva ono ženska, fenomenalna, zgodna, imitira, duhovita. Ama i ti si dobar imitator. Pa ne znam da li Ti sam si dobar genijalan imitator. Ama znajete li kako, da počituvani moji dragi gledači, drugari i druga. Ali ovo se mora pripremiti. Nemoj mi sad da tu imitiram. Znači, Nina Badrić reagira, Badrić, samo vakak i kažeš, glisao, pratio, ne glisao. Glisao. Severina. Mislim, zašto si me zvala ti tu da ja pivam ili plešem ili što da ja ne razumim ti, Jana? Josipa Lisac. Ja sam nekad imala cucka, ali moje je bili življi dosta. Zrinko Tutić. U tlanu ću te kao da te rođna mater rodila nije. Genijalno. Pa nemoj me, ej, pa to se treba pripremiti. Tereza Kesovija. To se treba pripremiti. Tereza Kesovija. To se treba pripremiti. Ne treba se pripremiti. Ma nije bitno samo glas, nego je bitno su te geste, ono, ljudske. Sve je bitno, ti sve to je sve bitno, imaš. samo njega nima. Tereza Kesovija. Prijatelji stari, gdje ste? Da li ću vas ikad naći? Kažite mi što to znači kad u ponoć neko svira. Ma bravo! Jelena Rozga! Jelena Rozga!
Čekaj da se sjetim pjesme. znaš. Jelena Rozga. Pa neću sad ponavljati onu pjesmu, di si s one emisije što si ti gledala. Ti si... Bezobrazna. Ti si... Jedne Da, bezobrazne. ti si jako bezobrazna. Ali ne znam, šta znam, čekaj, kog bi ti mogla dalje? Ma Tijana ima! Dapčević. Tijana Dapčević. Slušaj me, Tijana, ovdje ti samo fali, poslije ću ti reći šta. Dobro, nema veze, hvala ti svaki. Nemoj, čovječe, preznojila sam se odmah. Ne, taman pa ti se preznojila. Da, nećeš vjerovati. Ajde, nema zeze. Mislim, možeš osjetiti ako želiš. Da li sakaš da ni peješ nešto? Po tvoj izbor. Po moj izbor. Da. Bolan, ako je po mom izboru, onda će biti nešto narodno. Tijana, Ne. za tebe. Nemoj narodno, posle ke pejme narodno, se nešto tvoje. Po mom izboru, Da. za tebe, s obzirom da si ti makedonsko devojče, jednu pjesmu koju sam snimila sa Tavitian Brothers, A, da. naglasak The Brothers. Jedna od poubavite makedonski. Tako je. Ne kažuvaj libe dobrano. Tako je. Da li I- znaš što znači to? Ne zamjeri, ali... Nemoj da mi kažeš laku noć. Da, nemoj da mi... To sam Da upravo ne sad htjela kažuve, reći. ljubavi moje ne Nemoj da mi kažuve. kažeš laku noć. Ljubavi moja ne mi kažuve dobra noć. Ok. Poveli. Ljubavi, ne mi reći laku noć. Ovo više Josip. A kako moraš reći, onda to nije dobro. To je naravno. Dečki. Ko zna neka pjeva? Ne kažuvaj libe dobra noć, ne odi doma rano ti, najdobro vreme ponavlja, prekrasna je ova noć za nas, najdobro vreme ponavlja, prekrasna je ova noć za nas. Site spijat, a mi jesme sami, koristi dragi ti mene, miluvaj, baknuvaj prekrasno, zapunila sam se, oprostite. Miluvaj, baknuvaj beskrajno, volšebna je nog za ljubljenje. Hej! Ja znam da kad druga ljubiš ti, ja znam da kad druga mamiš ti, srcevo moje za tebe i ne bi go dala jasna drug. Srce moje za tebe i ne bi go dala jasna drug.
bideš ti. Za mene ti si prva ljubav i posleden. Che mi bideš ti. Che mi bideš ti. Bravo, baby! Bravo, Nikoleta! Malo sam se, Žaklina, ne, gotovo, Žaklina. Malo sam Žaklina se traži zabunila. Ma dobro se slučuva. Da li Čuj, to ti se ja sam slučuva? 2 put pjevala, izvodila ovu pjesmu sa Tavitian Brothers, evo 2 put, nažalost, od kad smo je snimili, ali sigurno će pjevati 9.6. Сега тоа мене ме интересира, пошто тебе те чека, нас не чека и многу му се радуваме на тој концерт. Ali nisam znala, znaš ono, da nema popravka. Не бе таман работа. Kako si Ово, okrutna. Живо идеме, бе, Doći ćeš i ti u moj show. Па не може да се тоа да се сече, да се бави. Како е, многу му се радуваме на тој концерт, кој што ќе се случи оваа година на 9 јуни во Македонската филхармонија, каде што ти со својот бенд ќе ни подариш Jedva čekam. еден убав локум, како што само ти знаеш, затоа што твоите концерти се посебно доживување. Твоите концерти се не се само музика. Твоите концерти се посебни, затоа што ти, што викаат, го оставаш срцето на теренот и живееш, буквално Ja живееш poslije со kad таа idem sa публика. pozornice, ja dignem svoje srce spoda i Да. idem svojoj Ама- kući. Ама така, јас сум присуствувала на многу твои концерти. На последниот само не бев во Белград, пошто бев тука. И многу те сакам кога пееш. Јој, И хвала сите ти те пуно. сакаме кога пееш и Хвала поготово ти пуно. многу се радуваме што ќе ни дојдеш конечно. Па И јас, сега мене ево. една работа ме занима. Ne znam. Дали е можно? Не знам. Само објасни ми. Ти многу години пееш, нема да годините се само бројки. Значи пееш од кога знаеш за себе. Како знам е како е можно? тоа могуче. Како е можно? Ти тоа мене ми го кажа, јас се уште не можам да се дојам на себе си. Како е можно да ти со толкава кариера, со толку хитови не си била ниеднаш во Македонија? Ne znam Ne kako vo je to Skopje, moguće. vo Makedoniji Ne, u nisi Makedoniji sam bila stvarno vo Strumica i vo Štip. Е, па добра, ма како е можно да не си дошла во главниот A град на ne нашата znam земја? kako je moguće, evo, ja prvi put sad ja razmišljam u životu, kako je moguće da je ovo prvi moj solistički koncert u Skopju. 9.6. prvi put ja ću zapravo pjevati ikada u svojoj Skopju. karijeri u Skopju pred makedonskom publikom, pred ljudima koji me ovdje slušaju i vole. I nevjerojatno je da sve ove godine zapravo, ja sam i dolazila u Skopje par puta, gostovala sam na koncertima za Toši Proeskom u čast i sa Tavitian Brothers kada su imali koncert, ali svaki pokušaj nekakav realizacije mog samostalnog koncerta nekako nije Nije se poklopio. Očito je sada moje vrijeme, ja sam još mlada, puna Apsolutno, snage, pa energije rekovme na i- početok na- Skopje! Da. Hej! You know Ама- me? Ама рековме на почеток дека годините се Nevjerojatno, само бројки. da. Prvi Тоа. put evo u karijeri ima i puno još mjesta koje ja želim obići, na kojima nisam bila, bez obzira što sam proputovala pa Ceo skoro svet. pola svijeta, evo da ne pretjerujem, ali zaista svagdje odeš pjevat, a na kraju negdje gdje ti je tu najbliže nešto tvoje, mislim si, ba je li to moguće? Само да ти кажам една работа. This is the beginning of a beautiful friendship, што би рекол Хемфри Богар тука за Бланка. Pa Ќе ja го цитираме. Evo, ja vjerujem. u to. Затоа што ние како продукција БМЈ Груп, медијската групација, ќе ти организираме концерт во август во Охрид на Билјанини извори на стадион. Di je Biljana Platno Beleše. Така е, беби. Baš Каде што Biljana iz Билјана pjesme. платно белеше на Билјанините извори. И тоа е уште еден момент ќе им откриеме на гледачите, ти никогаш не си била во Охрид, си го гледала Ne, само на nikada. слики. Ja Ohrid isto tako sanjam. U Skopju sam bila. U Skopju sam imala i dobre domaćine i divne domaćine koje poznajem, koji su me puno puta upoznali sa gradom i ljudi su fenomenalni. Ja inače Makedonci strašno volim kao naciju i mislim da čak sam pomalo ljubomorna na tu muzikalnost jednu veliku koju valjda genetski nosite u sebi.
mislim da jeste najmuzikalniji negdje ono narod s ovih prostora. Martinina. Ne, iskreno to mislim To je tako. i to uvijek kažem i to je činjenica. tako. A pogotovo vidjeti Ohrid okom ono, znači samo slike gledam sve ove godine i nikad me put nije nanio ni na Ohrid. Ali bit ću presretna da dođem. Да, апсолутно. И ќе дојдеш, здрави Боже, и ќе ги повикаме и сите гледачи на 1 ТВ да го испратат тој концерт. Кога спомна преска дека си го прошетала цел свет, и јас сум сведок за тоа, а и сведоци сме сите на Инстаграм, те пратим, имаш доста следачи. Да, имаш доста следачи, многу си активна на тие социјални Sad мрежи. nešto zadnje zato što- vrijeme malo, ono, nešto me i dosadilo, nešto zapravo, hoću nešto drugo. Ja sam doživjela društvene mreže kao nešto drugo, onda nije mi nekakva poanta da sad dijelim s ljudima samo to nešto, znaš, ono, estetika, fizika, pripreme, nego kako okrenuti te društvene mreže malo više na neko stvaranje drugačije. Da li si Glazbe, ti proces isto- ili nečega. Tako da sad smišljam ono, šta ću s tim. Да, па ајде да ми измислиме нешто ново, бе, Ајде. беби. Видиш како Jesi ti Цукерберг njemu го- otvorila Instagram profil? Не. Ti imaš famous... Бебе, човече, 7 месеци има. Ali ti imaš ove famous pse. Да, сега ќе има Инстаграм профил. Чекај, како он nije na Баджа Инстаграму? from Macedonija. On nije na Instagramu. Nije na Instagramu, A on onda ja samo ne секој želim ден biti u ovom studiju. on Ja само sam се mislila to дешава. fancy, ovo što... Се дешава на Инстаграм од време на време, така ќе постираме. Onda ja to sad ni ne znam музика, ako за on гледа. nije na Instagramu. Па ќе има и он Инстаграм. Jeste vi dečki na Instagramu? Има ти он A, Инстаграм. okej. Инаку, апропо муабетот дека патуваш стално, имаш доста пријатели кои што живеат низ цел свет и си многу блиска со нив. Меѓу другото, им пееше и на свадба на Ана Ивановиќ и на Бастијан Швајнштајгер. Никогаш не знам да го изговарам. Schweinsteiger? Швајнштајгер, ја. Да, ја зборува, ја иначе зборува на Дојчланд, да ја од Дојчланд дошла. Со таа песна им ја отвори свадбената церемонија. Да. Тоа беше церемонија и со својот глас и стас доминираше во Венеција. Hvala ti, Tijana moja, volim i ja tebe. Ама така беше и така е. Pa divno je ono, veliki je kompliment, znaš da za svakog glazbenika je veliki kompliment i velika čast kad neko želi da budeš mali dio njihovog velikog dana. Da. I nešto što bi oni sebi htjeli pamtiti za cijeli život i snimiti to, imati sebi negdje svaki dio tog dana isplaniran. I meni je bila iznimna čast Da je otvoriš ta ceremonija. Pa uopće i to što sam pozvana bila na svadbu od Ane Ivanović i u Veneciju koja je izgledala, koja je sama po sebi čarobna. Onda još kompletno to vjenčanje koje je bilo jednostavno prelijepo, presavršeno do svakog detalja i sada biti ono malim diom te priče, to je prekrasna stvar. Kad te neko je zaista dočekao sa poštovanjem i sa radošću. Ја пееше, ја имам многу твои песни кои што ја ги сакам. Мислам, ги сакам сите. Али поготово оваа, ти си автор на таа песна, Дани године. Ja sam koautor, tako, isto autor skupa sa suradnikom. Tako, Predrag Martinjak. Medenjak. Predrag Martinjak, Medenjak. И дали ќе ја имаш Znaš, ono, таа za sve one koji nas gledaju u Africi. Да, све овако. Дали ќе имаме таа чест и задоволство да ја чуеме Дани године? Да, апсолутно. Пошто ја ти реков на почетокот и преска, дур се возевме, кај мене поише се пее, помалце се прави муабет. Ама со тебе би правила муабет до задуто. После ќе идем у кафана и сада пеем. Tijana, za tebe. Vse. Srce moje. Vse. Srce moje. Kako bi se ti razumela sam ja Slovenka, a ti Makedonka? E pa Mi se nikako ne bi razumjela. Ne znam, nemam pojma. Ha? Pa se dešava. Misliš da se dešava? Se dešava, be, baby. Ja od Račeva sam. Ti bi jedno, ja bi drugo, ti bi brzo, ja polako. I zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjednom mojim je mukama
došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostaje. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Srećom pa se isti nađu i Bog nekad krivu crtu piše pravo, al dok čovjek sebi luta, ko će znati što je krivo, a što pravo. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostaje. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostaje. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostaje. Ma tu sam, tu ostaje. Koliko su čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostaje. Sretno mladenci! Prav za Sretno prav! mladenci! Bravo, baby. Прекрасна песна. Hvala Jedinstvena lijepo. pesma. Spasibo. Spasibo. Pa lijepo je ispala. A znaš šta, odmah smo znali, Predrag i ja. Кога ја направивте песна? Odmah smo znali, nismo je ni radili. Znaš one trenutke u studiju kad sjedneš, kad uzmeš gitaru, kad počneš snimat, Lele, zezat колку го se. сакам тој процес. I to mi se baš dugo nije dogodilo. Tako nešto lako da je ova pjesma se sama napisala, završili smo, otišli na pivu i to je bilo to. Ама неверојатно, обично нисмо ја радили. обично така големите Да. песни така настануваат. Toliko lako, ona se sama napisala, da. Многу дуети имаш во твојата кариера. Pa nećeš vjerovat, znaš puno sam ih više odbila nego... А дали си ги броела? Nisam ih brojala, ali nemam puno dueta. Како бе немаш? Nemam. Ovako, imam duet sa Dinom Merlinom. Apsolutno Imam duet sa najljubavata Harim pesma. Taharijem. Jest. Imam duet sa Masimom. Добро. Имаш дует со Željko Vasić. Ne. Aha, imam duet sa Željko Vasić. Што мислиш Da. Joksimović? Da, ja sam mislila da ćeš reći Joksimović, Ti samo mu беше ne. gostin na jedan koncert na Joksimović. Bio mi je gost, tako je, i ja njemu. Jel imam još koji duet? Imaš Mirza Šoljanin.
U stvari da, imam duet sa... Čekaj me, moguće li je da ja... Čekaj, imam duet sa Emilijom Kokić iz 94. 5. Pa čekaj me, 6. devojče. Pa ja ti kažem... Što, imam ja duet s tobom, Pa je veke napravime bua. Ne, nikakav problem. Pa kaš da napravime Koliko duet? ja to držala? Koliko ja to dueta imam? Ne, imaš dosta dueti. A koji ti je, ima nekoj što ti je baš drag? Možem da pogodamo 3 pati? Pa svi su oni moja djeca, bola. Znaš, to sve moja djeca, to meni sve drago, te pjesme. Te pjesme moja djeca. Zašto si te pejači imate običaj tako kako Kim? Pa baš zato kažem. Da, si te sve kako moji deca. Kako ti kažeš zašto vi pjevači? Šta ti Nije kažeš? pejačite. Što rekao, vi je pejačite? A šta ti kažeš? Da. Kad te neko pita koja ti je pjesma najdraža? Znam, negativ. Aha, dobro. To je mene omiljena moja pjesma. Svaki duet je bio zapravo na poziv određenog glazbenika. U jednom trenutku sam pomislila, ti da imaš duete samo s Bosancima. Znači, tako se namjestilo da najprije Dino, pa Hari, pa Mirza. Znači, svi iz Sarajeva zapravo. I svaki se put desi taj neki duet. Dobra pjesma. Bosancite se poznati po nivnata sevdalenka i uopšte po nivni od sevdah. Da, dobre i kako pjesme. dobri pejači. I onda mi je Željko Vasić poslao tu pjesmu Lozinka za raj. Meni se ta pjesma strašno svidjela na prvo slušanje. Do tad nisam poznavala Željka. I evo, snimili smo tu pjesmu i znam da je ljudi vole u Srbiji jako i meni je osobno, ja mislim da je to jedna od najljepših pjesama zapravo koja je baš onako pisana za duet. Apsolutno uba pesna. Сега мене ме занима една работа. Зошто твојот приватен живот го криеш како змија нозете? Една од ретките си. И јас сум една од ретките, ама ти поготово. Dalje. Zato. Dalje. Pa ne krijem. Ne krijem, uopće ništa ne krijem. Jer jednostavno nisam osoba koja je sklona pričati o svom privatnom životu, raditi... To ti je tvoje privatno i to je to. Raditi predstave svog privatnog života, stavljati privatne stvari na društvene mreže. Ja nikad nisam krila niti svoj brak, niti svoju rastavu, niti nešto što bi imalo veze sa mojim privatnim životom, ali nisam gradila temelje svoje karijere na tom. Apsolutno, isključivo je samo sa muzika. Svaka 3 mjeseca šećem novog frajera, onda naglo raskidamo, onda ne znam, naglo se pomirimo, onda opet raskinemo, onda se malo dohvatimo. Pa je levi krošak, pa aperkat, pa... Ja zapravo doživim prosvjetljenje i tako to ide u nedogled za to malo neke slave ili pojma nemam. Ti znaš i sama da ima dosta ljudi koji iz javnog života koji obožavaju pričati o svom privatnom životu, tako da nije niko uskraćen što ne čita o mome. To sam sigurna. Kako se odmaraš, Nina? Što praviš koga ke se simneš od scenata? Sa dobrim ljudima. Mislim da ne može u životu čovjeka odmoriti ništa više nego zapravo svi mi težimo tom nekom miru. Baš onaj mir iskonski i u životu što smo stariji oko sebe skupljamo osobe koje nama nose mir i uz kojih se osjećamo ugodno. Apsolutno. Takve ljude skupljam oko sebe to čuvam. Kako se da, to je blagoslov i to je blagoslov i to je blago, da. Ima još puno dobrih ljudi na ovome svijetu, ali naš posao je dosta brz. I dosta ljudi upoznaš i onda znaš točno već osjetiti i procijeniti negdje da li nešto okej, da li nešto nije okej. More me smiruje. To sakam da te prašam. Imaš nenormalno. kukja na Jelsa na Hvar. Da. More me smiruje strašno. Znači ja jedno čekam sad da, recimo sad kad nema turista, 5. mjesec, pa 6. mjesec, 9. mjesec, 10. i onda je to je milina. Ti si sam na plaži. Sam su sebe. Ma, ludilo možda. Sama si? Zaljubena si? Sama sam, evo me tu. Ne, da li si zaljubena? Znaš, što te prašam, ne mi okoli. Ti si gore nego ovi s tabloida. Ne, jas? Da. Ne. Ja samo si pravim muhabec od tebe. Aj sad što ne snima televizija, to vrska nema. To nema, to vrska ne samo ignoriraj. Pa mogu ti reći evo samo da mi je lijepi period u životu. Pa to, baby, zaljubena si, ubavo ti je. Svetiš kako lampion.
Ама Ja не, ti polim светиш se. од убава енергија. Pa evo, sve si sama rekla. Ти пееш и духовна музика. Da, И со тоа се бавиш, мислам, da. Pa svaka, ja mislim Зашто da... не си снимила до сега ништо? Jesam, А ja си? jesam. Ja mislim da svaka moja pjesma u sebi, barem ja to sebi dajem možda lažne komplimente, Не, точно. ali svaka има moja врска. pjesma u sebi ima jednu notu, kako bi sad to rekla? Duhovnu. Jednu duhovnu notu, da. Kada ti malo bolje evo taj tekst staviš na papir i kada ga zapravo pročitaš, svako će pronaći jednu misao koja je... Нешто recimo, убаво во што ќе се најде. Pa evo u pjesmi Dani i godine isto ima stih jedan srećom pa se isti nađu i Bog krivom crtom piše pravo. Чекај, тоа е на Мартињак текст или твој To je текст? moj tekst. А дали пишуваш за други текст? Ne. Да ти Nikada дојде nisam... вака, рецимо, Тијана Дапчевиќ и да ти каже, бебе, имам музика, ја напишав музиката. Ja se Imam ne bi muzike, imam usudila, sve. ja se ne bi usudila upropastiti bilo čiju karijeru. Svoju mogu, ali nečiju tuđu. Ама Ne, зошто ne ти, dao bi Bog. инаку си автор на повеќето Pa своји песни. autor sam ja većine svojih pjesama Da. i ne znam, neki moje kolege vole kako pišem i zvali su me da im pišem pjesme, ne bi se usudila još uvijek. Ne bi se Да usudila. пробаш? Da probam i onda da mi kažeš, ti normalna, Zašto, upropastila si bebe? mi karijeru. Таман работа, таман работа. Оно. Инаку си, со доста автори од Србија си соработувала, као на пример со Сара Милутиновиć. Sa Aleksandra Milutinović i sa Aleksandra Kovač. Да. Da, čak i Aleksandra Kovač, nju sam ugostila davno na svom albumu. Isuse Bože, to je bilo davno, sa pjesmom Poljubi me. I tu sam pjesmu stavila prije štampanja albuma. Zapravo svirali smo Predrag Martinjak Да. na klavijaturama u studiju kako smo je snimili, samo da je zapišemo i tako smo je poslali jer smo već kasnili sa predajom albuma jer mi se toliko svidjela. Na kraju je isto ta pjesma postala pjesma koju su ljudi jako zavoljeli. Autor je njena majka Spomenka Kovač, Da. koja je napisala mnoge tekstove, sam to tek kasnije saznala. Како не, па ти си Za ми Zdravka укревије Čolića, нејзина. tako je. I negdje je mene taj tekst osvojio. Да. Tako da surađujem sa, ja bih volila surađivati sa makedonskim autorima. Додири од I sa стаклена. glazbenikama. Тоа се договоривме преска ов, ки ти дам телефонот човеков, ки ти напише песна, не е никаков. Ste čuli što govorim? Една од Додири од стаклена Сара Милутиновиć. Da, ali ta pjesma ima zanimljivu priču. Ja sam uzela za svoj album njene 3 pjesme. Od toga su 2 izuzetno ih publika voli. To su Da se opet tebi vratim Да. i Dodiri od stakla. A to su pjesme pisane za muškarce. I to su pjesme koje su bile ponuđene, ja mislim, 7 glazbenika prije mene. И никој не келта. Niko ih nije htio. To je nekome, To je kako nevjerojatno. nekome Nije rečeno. kome to- rečeno, to- nego to- kome je to- suđeno i ona je već bila... Znači, ona nije vjerovala, ona je bila toliko sigurna da su to dobre pjesme, ali te pjesme nisu, odbili su ih mnogi neki glazbenici koji su vrlo poznati i odlični, tako da kad je ona meni pustila te pjesme, ja sam čula početak pjesme Da se opet tebi vratim, koji glasi gdje god da spustim kofere, tebi poželim dobar dan i nepročitan mali princ, da dođe mi noći sanja se nekad dobro, uzimam dalje. Kaže, se ti šališ? Da kažem, ne, ali nisi čula ni refren. Ne moram. Da, Ovo je da, moja te pjesma. kupi, da. Znači, imaš Sara neku je svoju priču, da. prekrasan autor, A da. Dodiri od stakla je čak Masimo Saviću bilo, na primjer, nuđeno. Da. I on je odbil. I on je rekao, to nije pjesma za mene, to je pjesma za Ninu. Daj to pošalji Nini. Da. Може да чуеме Додири од стаклата. Možemo, ali kao Masimo ili Kao kao ja. Може као Масимо, да. Може. Da, И da. као Масимо. Право за право. Da. Neću sad reći nešto što sam htjela da ne promijenim atmosferu pjesme. Не слободно кажи. Ne, da ljudi je doživljavaju još uvijek kako su je doživljavali. Nije nekad lijepo, dobro, pametno reći sve. Momci,
Poveli. Feedback, neki feedback iza mene. Ti još uvijek znaš branit me ko lud, kad o meni svašta govore. Za svaku tešku riječ ti vičeš prijeki sud, da meni ništa loše ne bude. Tu jednu mušku suzu poljeću na duši, ko kamen bit ću ja, a znam što noćima me guši. Samo okreni se i idi, nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se poreže na tvoje dodire od stakla, nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je taka. Ja nisam živa otkad tvoja me je ruka dotakla. Ti još uvijek znaš branit me ko lud, kad o meni svašta govore. Za svaku tešku riječ ti vičeš prijeki sud, da meni nikad loše ne bude. Tu jednu mušku suzu ponjeću na duši, ko kamen bit ću ja, a znam što noćima me guši. Samo okreni se i idi, nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se poreže na tvoje dodire od stakla, nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je taka. Ja nisam živa otkad tvoja me je ruka dotakla. Ja nisam živa otkad tvoja me je ruka dotakla. Hvala, Bravo, baby, hvala izvolite u na- Americi. Hvala mami, tati i svima koji me znaju. Pozdrav dijaspori. Gdje se gledamo? Pozdrav dijaspori. Pozdrav Pa, dijaspori. Pozdrav svima. Pozdrav Hvala svima. svima. I ti isto Znaš, želiš spasiti delfine, je li tako? Apsolutno. Da, meni je to životna želja. Ne, stvarno ne. Da li tebe isto to ti se slučava kojeg je vidiš delfin? Ja Ne, plaćam nikad ga redovno nisam ženu. vidjela. Nikad ga nisam još vidjela. Ti vidiš Kako delfine? be ženo na more živeš preko cijelo Da, ljeto? nisam ga nikad vidjela. Zar je možno? Pa ja u Jadransko Moguće, more samo ga moguće, imam evo. vidjeno 3 pati. Ozbiljno. Kaj kaže ko, kako se kaže, Mamula? Da. Budva? Da. Blizu Budva? Otok Mamula? Da. Da. Dobro. E tamo imam vidjeno delfini su svoji oči 3 puti. I redovno plaćam kako nenormalno. Ma ne, stvarno mene prst tvaka da mi pokažeš, ja odba. Dobro, ja imam neki osjećaj za feeling. Da. Imam neki osjećaj za feeling da ću ih vidjeti baš ovo ljeto. Jel da? Da. Pa прекрасно. Нина, уште еднаш да резимираме дека се гледаме на 9 јуни. Kako misliš da rezimirame? Абе, готово Вајде е, да бе, збораме. бебе, што сакаш уште да си Како правиме, се ка- мама? да збораме? Сигурна си, Да да, раз- збориме, да да збор- разговараме. Сакаш уште да збориме? Ма толку е емисијата. Treba li bi ti produžiti emisiju? Znam. Сакаш да кажеш вака помина? Sada se tek Јас ќе те opustila, замолам да не даваш otvorila, такви идеи. znaš на- ono. Ќе те замолам да не им даваш такви идеи на луѓето кои што се окей, начела на опрости, оваа I'm телевизија, sorry. да 1 сат траеме толку. Ok, oprosti. Така што?
Многу ти благодарам уште еднаш што беше моја гостинка, што не почасти со своето присуство, што дојде до патува од Загреб специјално за оваа емисија и што ќе дојдеш пак во јуни, а ќе дојдеш и пак во август, и ќе се I дружиме da прво dojdem во pak i u Скопје. oktober i u november i Da u se- december. da si živa i zdrava. I ja ću stalno sad dolaziti, dojdem. Ти најдеме дечко. Ако го немаш, ќе ти го најдеме. Mislim, ne, halo, sve se čuje. Абе, добро. Halo, sve Не, se ќе čuje. го сече малку, ќе го сече. Сакаш ли ти и јас да отпееме нешто за крај? Da, Сакаш? da, Šo sak- za svu publiku koja nas gleda. Што ќе пееме, девојче? Diljem svijeta. Jer imate vi dolje one, ćete staviti onda želje pozdrave i komentare. Čestitke, pozdravi. Da. Radio Moravski pličak. Ne, tako, to stavite. Дали сакаш да отпееме една песна заедно? Prva stvar, hvala ti što si me zvala u emisiju. Bila mi je izuzetna čast biti tvoja gošća. A kako da ne bi otpevala Фала nešto ти, s другарице, tobom? ве, и ја ќе се прошетам да ми се sad- види сукњата. Tako, a idemo. Ајде, сега. Piroćanski. Čiumadijski rock'n'roll, to je život moj. Ajde Ja, sad, dobro ti je. odmor, kaži Ne, kakva suknja. je. Ja sam te htjela samo prošetati kao suknju. Da se vidi. Suknja ti je Kaži, prekrasna. kaži kakva mi je. Ali prekrasna. Елена Лука, фала. Aha, hvala. Дајте ми го микрофон, шо ќе пееме мало. Девојче. A gdje ti je? Еве го. И Evo ga, микрофонот ти dobro. баđе. Meni je žao zbog mog psa, oni kad sam se ja rastala pripao meni. Ja sam ga odvela kod mame i tate da ne čuje kako se svađamo, znaš. Da pas nema traume. А шо се расправавте? А зашо тоа не ми го... Znaš. E pa nisi me pitala, Ама ја ja знам bi ti дека rekla ти не sve. сакаш да зборуваш за твој приватен живот, па ја така кажав дека... Nisi me pitala, ja bi ti sve rekla. Idemo, dečki. Е, па ќе дојдеш пак и све ќе те прашам. Tako je, da ja dođem opet ponovo. Добре, да шо правиме, шо пееме? Rano je za tugu. Ау, за Kakva среќу improvizacija? касно е. Може? Да. Од Добро. кој тоналите? Повелете, девојче. Чекај малку, чекај. Prerano sam s tobom a sam mira nema, kriva si za to. Pa sad mira nema, kriv si mi za to. Rano, rano, rano je za tu, za sreću kasno je. Ti što sad drugu ljubiš, samo ti kriv si mi za sve. Rano, rano, rano je za tu, al za sreću kasno je. Ti što sad drugu ljubiš, samo ti, ma kriv mi je za sve. Ne znaš kako ne ide? Sve za Ćao, се гледаме следната сабота 20 час од 1 ТВ вечер со Тијана. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, good night.